Prisustvo je naš nadležni episkop, uz njega je bio mitropolit Jakovos, koji je episkop Grčke crkve koja je nama darivala naš ikonostas u našoj novoj svetoj crkvi. Uz njih je bio mitropolit Amfilohije, vladike Irinej, Bački, Pahomije, Ignjatije, Filaret, Sava Slavonski, Joannikije Budinski, Ignjatije.
tako, znači, uvaženi gosti, predstavnici naše Srpske pravoslavne crkve koji predstavljaju na čelu sa mitropolitom Amfilohijem, našeg svetejšeg patrijarha Pavla, koji zbog svojih zdravstvenih razloga nije mogao da prisustvuje. Hoće li, brate? Uvaženi episkopi Srpske pravoslavne crkve i predstavnici vlasti, evo drago mi je da smo dočekali ovaj svečani trenutak i u ime nas iz umjetničkog dijela programa koji će da se održi u nastavku, ja vas pozdravljam. Dolinom Save razliježe zvuk, zaigra srce svetosavsko, što li to prekide grobni muk. Kara Đorđe, na čelo